Akbele yi kem de kan kule pani ba TV nya je do fa yi ken le bla Johnson le amuga mi to Ghana du kombe yele mi fa do pie kpogale kai de be du kombe je ko ba ka mi si le je do pie menemia ma achwe adare ya balanci nemi enye na te agbe me Peter ya no zime ahanya je venem de be sari ke mi akponyele le mi fa ajoganu pomo wona woji ka finemia agare nya cho mi alanku de ngodonya wuti nemi Opochi abotane sukubi plenu fela yike ndongole Evangelical Christian Academy le tefle moto way kale akpabubu han fela alu school bo habo yike le Ghana to come le education school pe akpaje unya me yike le den gbogbo na di do pa yike le agbansronya ojipom le Ghana to come be wo akoyu ko de national standardized test yike ko de etume hana do ponglo na le gomeje school me le Ghana to come godo Kale akpabubu ha Environmental Protection Agency EPA yenye do pa ike kpona miape di nya oji le miape nuto ma wonya me ike wodi ko globe kude elade ike ne woku ye wojego le weja to voto a enye mi ike amegbeto pe nu wana yena be elan ye wa wobu pe agbekoto pe agbenono fe eyi o mele echie me ke ya plogole mi gbodo gole egbeto mi la matrovi mava na magare nya ejome nemi Akpa bemle de ka won plemi le yi ke mi le Evangelical TV joganu pomo wona woji ke mi anogagem de mi afa nya jo mele egbe nkeke fa wona wo me lendi ga wo popo le egbe nkeke ji fire njojo de jesi le tefle moto we titule Evangelical Christian Academy yenye gomaje school de metode kai ke le saftono ametie nuto mele ayikeme american school do la pakple school no la ga ne Christian Evangelical Academy school yele tefle moto inye Reverend Daniel Sapo nya mede ike wo tefwa kple jilao na chikubu abotane nu fiala kple suku vio le upa agban soso e wona ome le suku me kale apato ye pe nyanua eji ke wode mebe jesi de nu fiala to helen fefie e yome le mia pa suku ma nyanu ike hie be mia ano won gba ochogbe le Ghana du kome godo ike anabe jujuru vena no de vio ma hana agban soso pe wona wo kale wona me le ike me wo de ka pa pli le efe gbeda sinana koku ne de vio pe abagba je pe afode de wona unti le agban stronya ope akpajia anya me de ike ede mebe ye pododasi abe suku do la pakple suku no la Ghana Christian Evangelical Academy le tefle moto ya ye pododasi onye be ya ajagba ike ya adejesi nu viela yo ike no le agbagba jem le suku vio hem le no sosoro pe akpaji ike ya apushi abotano kple jila ike wo ko de leme ne wo pe suku vio le suku de pe dodo wana ope akpaji ke apeto kofi kata yi wo do la agbalansoji podo ofia hojijo anya me de ike de mebe le nu viela ope agbaje je ope akpaji ya wole agbaje ike wo acho apamenunya pakple agbalamenunya ako apole de vio me ike wabanye nu dawonu no popo mo pakple nto ike menole ike awe bele agbalasronya ope akpaji ya ne waten acho afole mi apesuku denya wome ke apoto kofi kata eji ike wode mebe le yope agbaje je hena de vio ope chomenyu ya ale ne jila obe wo ademo ne de vio obe wo agare abopopo pakple moja ka fefe denu pe abobo mele ope nto me ike anabe achomenyu na no de vio sinenye be agbala metin demo ne edo kale epe nya gbogbo mutia america nye sofo Frank Agbeko ye ajo dola do meto de kale tapepe wona yeme anya mede ike gobabia wona wo yine kokure de vio ope so sro wona muti ede mebe nya tepe de dia dolia agbala menye nu ike edemo no gaka waten awo wona de ka asinu do ene ike akango yigede akoko ava ope agbeme pakple ope jila ope mo mahana ga alo kasino ike glem olele de vimonti hana ope suku de wona woman kana mi apoto aga no agbalasro nyawo menemi goko le Ghana to come gudo Ghana National Association of Private Teachers NAPS yonya abobo ike onye dokwesi no suku opo habobo le Ghana to come gudo onya mere ike udi kokblo net do pe ike nele agbalasro nyawo jipom le Ghana to come yin Ministry of Education MOE
be wo pedo yike ko de etume yike na be wo le do po wona to he ade ngolom yike nye median national standardized test yinya do po de yike ko de etume yike wo je gome pakple de vi yike no wo le ho enelia alo gome je school ho enelia wo ma yike nye primary 4 yike wa kpo de vi op agbana so soro pakple op agbagba je jele suku ho manu nya akpaje ti trillion fiela op agbagba je afie enu de vi o kale ha bobo e pe nyanua e de ko blobe jidudu onya mere yike eti asile azime le yike madudu po wona ye jidudu suku ko nglo dudu po le yike pe do kwisi no suku a dudu po e mete e jile fiela pakple de vi op akpa jio ka me yike nye zimanola ne ha bobo yike ne dokosino scope haba boy ken Dr. Damasco Tarvison anya mere ken dasi agbana re goma le pejinu we eveye panga ka we enye gba vai ka wo dem ne ajo do wala le Ghana ti ko magodo be le yo pantete muti a yo le klalo yika yo akbade ti do po yika ne la agbana sronya wo ti pom le Ghana ti ko ma Ministry of Education pa Ghana Education Service be wo alan ku do pa afoda de wona onti wo agare ekologaji ka wo ta ke pli yo wo akon gomo kuku hafi wo aje wona wo dede gome kala wona ya ma America nye se wotalo koma no la ne akachi no ameti nuto yika wole akameti yika wole se wotalo koma hele agbana sronya wo pom le Ghana dukoma yika akoto Peter no chikoto ya mere yika de mebele yika ma do pa yika na la agbana sronya wo pom wo che ko de pa ko de kubla ever vo evie pa gado yika no wole Ghana dukonti be you wanya mere yika you anodo do po de no Ghana dukoma yika nye national standardized test le yo me de viwano po suku denya upa akpajia yoja gba ike wo yo ne do pa ike na la gbana sronya wo pombe wo agara yoji hana tapepe ga kele yo pa gba je hana tapepe ye yo a meten eje fi oto ye wo je ga to ike na be agbana sroji gbodo opia ingo ike wo organize alo wo na be de vi wo nwolo do po ye le mia pe Ghana dukoma godo keji ike wo de mebe ehie pata be wa bublo le nklo pododo wona onti ike wa chodo kwisi su ha wa ko ade dodo yeme kende sare ike afonde ete kocho Ghana National Association of Private School pododo wona de sia de ha bobo ma mi akoto akoya dala ya vanaji na mi apa ajoganu pomo wona ole Epanyigba TV be wona women kana mi acho le agbana sronya o mai ka mi ano gagam de no nya o metitri le mi apa tobo pa akpaji Environmental Protection Agency EPA yinya do pa yika pona mi apa de no nya o pakple mi apa no mo le mi apa nuto metitri le mi apa apo magia unya mere yika o de ko global pa jinu we eve pa ngaka we eni egbe vai le yika ma enla kukwado wo je ego le weja to sisi to le again nuto ma enye amagbeto pa afode de yika wo lo na egbedu do ko trona de atogu ye o ma kele de no nya ji podo fie pe nyamuti le mi apa gologwe o ma ade ma le yo pan gomo kuku de toto yikene yo wo pakpel en lady yikene baka yo si le do fia efia ba no vi yikene wo le nto mama wonya bere yike wo chok bolu ro kokon la echi alo tobu ye me yikena be etobu po no metro vanyuro ibo yikele wona ye ma en la yikene le etoma agbe megate le agbe telefono ala be le wo po je jomo po no me le etobu ye ma menye nu yike gale afo chom le yo me ka tobu de la yikene le weja to sie ji yikene sisi ade yika to botiano ba atere tetegu yika nelega titi na nuto mele ege nuto gama wo ade mebe kure no vi opa for dade wona ontia ala fudem la yo ala be to ponye do yika nye do wodri le yo si hana agbe bolo popo le nuto mama muti ka Environmental Protection Agency wo ji yika wode mebe yo aje mfefie wona gomele Ghana to come godo yika nya ajo do wopo wa wo akpere yo nti hana bubudodo wona yele miapa gologwe o mele Ghana to come sian kana mi acho le mi apa gologwe pe nya o metri le tobu pe akpaji yika mi ano gagam de nya chode amangu yika wo chopu kona apoto Emmanuel Chinga yika nya school tato le se Charles Junior High School le nto de le Ghana to come ndo chode jesi ko chotema district court bondrop ye bobe nya chode amangu yika wo kolenti be to open wona o me ye amopa agbabu le epa afoda de ka evado mutia wo tutu enya makoko eyide epajinu evie panga kabla evo atongbele pa ko bla eve vo evie me yikanya epe yikana
egbona kele nyanu alo le evonu pe nyanua wo edeme be tso epejinu we de keme kele ikeme wo nyale apato enti be eklo school view koko yide epe agbleji kele etoji sasran fa wono me yike wa achu etoa ye toji fu yike zan de vie wola enyiro plu yike na be de vie o me asheke wo bo pa agba ye de vie bla efe for de care wo nya me de yike wo jagba yike wo puchi ye wo chuto yike agbele agbetepe no kele epe wona unti le bondrodo pe akpaji le epe jinu we eve ye pe nkeke bla evie egbe vaya le ika bondrola eno ezima adama ba covid ni ko wala bondro pe kunye case management ika kwala covid ntibe wa on gomo kuku de toto pele enya chora manwi ika wa ko akuko ne apato ika wo ajene gana julisa ika etuneke bondrola adama ba yoko agbalo ko chu agbana sroji podo pe ika Ghana education service be wo azinu fiela ejile covid podo pe me ika wa on gomo kuku de toto afi ne wada sile apato yenti kala wona yemuti ya devi asheke ika bo pagbe koto etochocho wona yemele no fiela pe popula ko yide agbleme pe akpaji ke opo nyandela nya apato jese nyimanka adem be yo che ko ke no fiela yikanu ikantimi ole ko chopo no bonye be wo atefrile enya chore amangume elabe jojomo pe jogo vonya yenye ojole de vimo je elabe do mahia de vimo do mai ke ma wola unti be wa bo pagbe koto wona ma wo mamuti kaiji ka wudeme be apato Emmanuel Chinga ikenye sukuta toya manya mere yike echo ke kopul agbana no manchegaji le nutoma mamuti yike fiebe yo le klalo be le saboba nutoma na yo adam egbene le efo bondrodro po wona yike avaji le pejinu evie pe ke bla efo aton le pa ko be bla efe vo evie pe nu wona woman kana ma akwa apota ne mi le mi apanya jopa wona umele egben kekeji ke mi ano lamase nya jopa akpaji ike mi ano adan dodo ne Ghana to come view person he otitri le Xmas pe yo me do pa ike ne le dikana ku do le wona oji pom le birim titi na nuto me nya me ike wudi ko glo ne Ghana to come view otitri ko to America pona nu fefie wona oji le dikana ku do le nu chichi ni ko je be na de discover ni ko me le be na wo akpaji ke apato Jesus alodina abulunga enya mere ike edi ko glo ne so help wo alan kudo pa gbono no ntile Xmas pe yo me elabe gade wo do people le Xmas pe yo magbodo ni mi kenye yu pataru jinu pla afodede le Ghana to come godo kede mebe nenya be gede brave nuto ma alo le reje pe nuto ma le ike me pa ko be pebla eve pe le di o de jesi be no vi akpede kala fa de kabla aton for eve yenye 1152 pa wona le nuto mama enye mi ke adefu alagba yike alafa be bla shike for ato yike 293 wonya ntuvi ke ne dikana kudole le wonti kenya nuwa wonya alafa 100 bla 100 vo adainya 776 ka de bi ko hope cho ato ada senepa we enam wonya bla enyi vo ato nya 83 ka apoto alodina eji ka udeme be le yopata pepe hananya jo do wala kula lady pa akpajia abo yiko hope cho we ato ada senebla ende vo ato wonya mere yike dikana kudole le Ghana to come gudua edi efuno ale gbegbe yike nana be wope agbe no hahama ko to dole le pe asime ka de mebele ame akpere kala fere kabla ato for ever yenye 1152 ye pa akpajia yo jagwa yike yo na be amele alafaji bla eni vo 100 wole atikeji yike yo le egbedam le upe nguti kala wana nguti ade mebele dono ko jigade wike ano Ghana to come gudua dikana kuba kula pe dole le pe dada enye efe make yike no bi de sia de mon popo asusi be wo agara dono ko ji yike wo awodo do po le upe afodede wana woman kege yi more ke ma chime penya jole egban keji ako asedo yenye ekia fina ma ajole mi egboa ma abubulo ma lenkure ngodo nya nti mo do kochi opochi abota ne nu fiala kula sukuvi kanole Evangelical Christian Academy letefle moto we yi suku tato ba kula suku dola yenye Reverend Daniel Sapole pe wana uma adaje sibejela ono chodele de diope agbala suro nya uma Ghana National Association of Private School NAPS yenye nu fiala yenye suku
no do kwesi opa bobo le Ghana to come onyame yi ka wo le dem gbogbo na di do po yi ka no la gbana sro nya oje pombe national standard test wona yi ka ko de etume na de vi ododo pope nunya le school ho me pe nunya akpajia na wo cha gba yi ka wana be do kwesi school ha wo akpogume le wana yeme ka Environmental Protection Agency EPA nya do po yi ka na le nya pe di nunya oje pom le nya pe ntuma wo adem be mi agbanu le gbaru lolo ako atro nya pe to hu pe wona wume ka school tato yi ka nele se charge ne high school saboba nutoma unya mere yi ka ko pe nya chora ma wi ko ko langwa ko dara pe jinu evie pe nga ka bla eve vo atong bele pa ko be bla eve vo evie pe wona wume wodo adamu na so he obele Xmas pe yi yo ma wo adle be no podo ko yi ka wa gbanu le egbododo pe wona ogbo yi ka dikana ku dolela me mi ka de funa le wo pe echomewo kenye nkwenye nate agboye me peta mai ka wo je pe modern doka ta fi mitin konye le mi pe ajoga nu pomo wona wujia yenye civis akpene mi ka mi